Takas-kas nga mabagbagay. Awan to pa'y maarikap. Ay, makawalis mo ilang taon, aya. Oh, papanamanan. Nakaangot ka man ti arakan, adaman tinang tawag kanyamon nga ginuman. Ay, apo, apan mo man isarak-sarak de tangiwat mo ti arakan. Di ka laagtal namat. At perwis ka man iti bala, ito rin may saldaw lang. Ay na, apo bakit? Ta sino man tinang ibaga kanya maun nga mapanak man aginumain bakit? Ay, nalakay. Uray awan di mangibaga, dahi tangay itsuraan, amo kong titurong mo. Ay, apo, nakaangot ka man ti arak ditan, igid-igidan. Ay na, apo bakit? Ang payan niya ti Maun. padagkit-kitam kanya. Anya lang ti padagkit-kitam dito yung ngarupan bakit? Agro-ropa aklaunay nga arakan. Ay, kakakapay lang. Ikas demot nga talaga. Apo bakit? Mapanggamig pakugait. Pagugit! Ay, apo, nagal-alaman day tanga rason mo lang. Kawan mate. Unya kumati pakugit mo. Atakas-kas ta nga mabagbagay. Rason mo pay. Nya. Awan to pay ti maarikap. Ay na, grabe ka mate nga makauyaw bakit? Rason ka man kakugit-kugit. Unya kumati pakugit mo. Ay, apo, dakdakal to pay ti mabagbagi di tarasyer. Ay na, apo bakit? Nakauyaw ka matay na. Ay na, kinaya mo nito lang. Di anak mo, ti mapanggungay pakugay. Unya? Ay na, apo. Taka mo lang anayin na. Ay, naapo. Ay, sos, apo. Nakailad man day to'y nga bigbigatan. Ay, apo nga laklakayan ay di ko na nga agluto na damanta nga nakailadan. 18, 30. Laglag. Ibagdag kung tupay taulong nga nakadata. 18:30. At ahwit-witing ta dati panunot mo. Pati tagtagilip mo, nag-witing kan. Yan, magsibag ka manaktak ka matiturog, mate. Pinagmedyo tagtaga-inip ka. Tagtagainip. Hindi. Ingka kidag luto ti makan. Nabo. Walain. Manaktak na. Ni, apay lakay. Imburang it mo matan, dagiti kasi raw laking kalderotan. Tawanin ba kahit? Jay! Tawanin. Te! Tawanin di may isaang ba kahit talay taya akong tiwitin. Gigatang ko kumati magas. Anya? Anak ka ng tub.